noma nje uyagula stroke ufuhlangothi nenkinga ekhanda phethwe ngamehlo nilonde zingapholi nibunzima obhekene nabo inhlupheko uNkulunkulu uzokwenza amandla namadlozi azokwenza amandla njengomthandazo mina ngithi njengamanje sifuna ukukhulekela bonke abantu abanenkinga bathandazise imbulo mokhona ekhaya sukuma phansi ungahlali ungazibukelele ungavilaphi zisukumela impilo yakho abaningi abantu abaphumelele abakahlali phansi abaningi abantu abasho ukuthi senzeni ukuze siphumelele imbukelo khona ekhaya umuntu nemuntu makalungise yakhe impilo niyakhe futhi indlela yokuphila indlela zokuphila ngayo ingamgongonye futhi ingalimazi ini umndeni wakhe ngoba imbukelo khona ekhaya senizinto ezikhona emhlabeni esigijimela necingo konke zilimaza ini impilo zethu so imbukelo khona ekhaya kuhle kufuna umuthi lungisa impilo yakho kufuna iswasho lungisa impilo yakho ufuna amakhandlela nempepho uhambe futhi uyozihlola ngesimo sakho sekuphila abantu mabangagula abantu bangahlupheki bonke ngoba sikukhona sinto khona imithi zikhona ihlazi zikhona iwasho khona umkhule ukhona uNkulunkulu wenza into yenzeke ngithi impilo yakho ekhaya njenganje ongibukele njengamanje ngicela bese uyakholwa bese uyathemba njengamanje ngithi kuwe wena ufuna ibhizinisi thana idokotela khuleka nami wena ufuna ukuphila thana idokotela ngiphilise wena ofuna impumelelo idokotela ngiphumelelise wena ogulayo thana idokotela sengiyaphila njengamanje wena ufuna ibhizinisi thana idokotela sekuvele kugcwele kubhizinisi abantu bayathenga baphuma bayashintshana wena ofuna nemoto thana ngivele senginayo wena ofuna ukuyogana thana sengivele ngiyongena emendweni wena ofuna ukugana thana sengivele idokotela sengiganiwe yethemba kholelwa into ekhipha emlungeni wakho iyona izokwenzeka mbukelo khona ekhaya njengangumthandazi ngiyaprofeta ngiyakhuleka ngizenza ngesintu amakhandlela impepho iwasho umuthi ngiyawuthinta futhi angisabi lutho ngalo engwenza wombukelo khona ekhaya indlela engangena ngayo mina ekulapheni abantu ekusizeni abantu angizange mina ngize ngithwasiswe angizange mina ngize ngithwase mina ngikhuleka nzima ekhaya kithi futhi ngikwazi ukusho ukuthi ngikhuleka nzima kwendlula abantu wonke umuntu nomzima andlule nami khona nzima engidlule before ngifika la ngikhona khona angizange ngikhethele ukulapha bengaziboni umuntu ogcina asenza ngesinto olapha angizange ngiphuphe sekuthiwa nginedlozi ethiwa nginesithunywa kwazenzeka kona automatic ekulapheni nesizeni abantu angizazi ukuthi ngangena kanjani ngayithuka sengenza sezokulapha ngangayiboni ngimuntu ogcina alapha angingahlushwa ngamaphupho yinto into eyikhona ngangithola umsebenzi uphele thola umsebenzi uphele kwasho ukuthi inkozo ngigcina ngena kuyo kwaba inkozo efike ngakhuleka kuyo ngamandla kanti angiboni ukuthi sekukhona into abayilolako kimi bangenza ngahlambulwa isithunywa namhlanje ngimuntu osenza ngabantu namhlanje ngimuntu olaphawo hayi ukuthi mina ngathwasa ongathwasiswa ongaphupha ongahamba ngicetsheza qha ngayithuka sengiphakathi nokulapha akufani imbukelo khona ekhaya abanye angibazi ukuthi ukuze bangene kulapheni kwenzakaleni baze bafikela ekulapheni so ngithi uNkulunkulu ubuseni khanyisele hayi ngoba mhlawumbe ningene ekulapheni ukulapha bengithanda lapha bengakuthandi bengaziboni futhi into efike ngendawo nayo le but namhlanje ngiphila ngayo ngiphila ngamandla abantu abadala nangoNkulunkulu ngesiphiwo sami elithi noma kuthiwa kwenzakala empilweni yami awusoze wasayini isiphiwo sami nesakho umbukelo khona ekhaya isiphiwo abasoze basithatha ngithi kuwona olapha ekhaya njengamanje inkinga obheka njengamanje thumela SMS kumprofeti lamini inthandazi lamini cela ukhuleke nami enkingeni engibhekene nazo udokotela ngicela ukhuleke nami ngizokhuleka nawe soshintsha impilo yakho uzobona umehluko nakuthiwa futha athiwa geza athiwa phalaza akekho umuntu lathi igama kaJesu sekulungile kuphela no kudinga uzilungiswa wena mbukelo khona ekhaya kuze impilo yakho ihambe kahle uNkulunkulu akubusise akhanyisele ngikhona kuphi la kuma channel mbukelo khona ekhaya ngisafuna indlela ekufika kuphi lapha eThekwini nalapha futhi